change it out for you. Do you know what's spicy? So that's all the one you ordered, right? Yeah, because I already ordered ahead of you. You too. Sort of. You ordered for me too? No, these are That's a all. lot. No, this is all seafoods, hon. So you can't. That's You. not seafood. Yes, it is octopus. Hello. This you can have the barbecue. This one is, where's the tuna? I think okay. It all looks the same. That's why. You know we want for barbecue? Yeah, can I get the This one's pretty good. short rib? Yeah. Is that boneless or boneless? It's bones, No, thank you. No, he doesn't eat with Can I get the bones. Angus steak? but it's thick okay. Yeah. Good for now. And I guess onions and zucchini. Oh, can you bring the long hot peppers too, please? Yeah. Thank you. It's good for now. Yeah, that's good for now. Thank you. Yeah, it's too much to So, this is the squid mga pangga, onions, shrimp, dayon mussels. So, una iyaha niya. Ang iyaha, lahi itong iyaha po yung gi-order. So, naami, nasaag mi diri sa city. So, naami sa K-pot, grill, and whatever. Sagad lang pili og restaurant mga pangga basta na boring out. Sorry me. Ano ni? Oh. Ano ko? So, mga unta ka nagbukal-bukal na ang ako ang sabaw. Dato sa mga upang lunod. At ang gip-gip lang. Ato ang dito. Ay. Nga ka na. Sa nagoho sa mga kambog lang. Burak ba na kain ako? Huwag lamoy. So, hello mga pangga. Good morning, good afternoon, good evening. This is my tayo bet. So, dinner niyo. Nami sa kuan. K-pot restaurant. So, kailangan lagi magluto-luto. Katawanan kayo kay kasi nga di man kita ko di man ta permanent ni nani niya. Nga, noon ko nga nga magpatuyang kong order niya, di man mahurot na ko kung kuan unsa man na siya kanang kuan, big portions, small portion siya gamay raman na siya. Ngayon ko kay kuan mag sayang-sayang og kanang sobra kaayo ang kuan bitaw ang imong orderon. Ni pangga kara manakasabaw. Ako sa lutoon ako ang seafood lang ato ang tirada. So thank you for watching. Love